Friends, one of the two about one him, Sana Nichina Yada, Galamsa was and someone to one more, one so ever push one pa. Sana Ghana, a padia conons of the Atuja say, you would have been po, won't you know what dear so. Small scale miners association, one matikuo, a menay, one more Sagalam say, what was your maimu? Galamsa, dear Ghana will be any abro. Na eba adwumayefo a wo Ghana wo mo say enye bia wo mbibi na akam nanso galamse nti aban hweye wo beti atua aban krache panyini ya wo so na for south mansini mo so ahyase ya ode asobo from sane be mpontunuma pinu a ho no mo a wo betumi awiewie GII CDD ene wo no ma akase afia bato no wo mo fi wani se okode de ni bi di ahwem firi soro ekosi ase ebeka we no mo ho ya bobo ne nyina no the Baba Sommo, sir, a real from Tobacco, boy, I'm live. Woko Facebook on more, I have Sompa 93.1. After YouTube, no, I don't see a Sompa TV. I am Maran Fee, sir, Wajan Chana Suyano. What about 40 Amabra Pammy Banyada, Jania can kind a day a mao. Your first Daman Macquarie Express Group Kahubi, 21st Clinic Yasiatica Aspect, through a herbal center, or the 3 core capsules, and so as we are cloud internet was the fastest internet in the world, and watching the Mizo and 5G Akahu, ya OCP Ghana Limited, or the OCP fertilizers, and so a Tayachi. Also, Funia Benu, and I only yard day at Tanasia. Yabakin kind semi crojan sasucha madiama wo meti ene akosia aje wakwa de boaten miniminia ya one ya aba eja pia apamdada afei ansam no ninchemu ankasa eni Ghana Catholic Bishop Conference one more friends am for the ato one manim sababia adru no ye ya trapopa ye wasa ban no hyase se wo sigina ye na wo de afagalam se hu sansam wo se wo hwe o ma Ghana ya mamra no a ye de ye adwuma no a akanda de perfect wo man yensu wansu wa kwa bretuo awose ye bo ba na emum ne kwase asa no na ba bia Ghana ye duro no a ya hyase ye se yensu wansu wa ye se kwa bretuo na se empanyimfo hu so so matwe wo mani empa se won bepa ho pomasi bre no ya de a ha adwene pa enam sa ya so ntene won mo anka na sa 7 produce a won so ya empanyimfo mo kire fiama sefoafo enam sa ya so ntene won mo sebribi ade a kire Ghana ban se won te ya won mo ka kire no wo man yansuo sei yakwa bretuo kra de bobo enam so nti won keka no ho wonyen wonto wana mo na ne kire yada sane ye beya o ma Ghana yensuo no abasan so sina nan mo biem president ya woda Ghana Catholic Bishop Conference ano I most Reverend Matthew Kwasi Jamfi wono na nsamtwofo nhyamude wakasa ye ewase Ankupon hwe enema power de adom ye o si yenu issue amaye issue eno ne no amaye kwaye amaye asase bebia bibia na yenye biade enti yentia odi sa ne be nyina amaye na issue ayaye no na yasana ye ne poto etutu ne tie de duru gum issue ayaye no asase ayaye dia so eno baye na yase ya asase bi nyina ekwitwa aye de enema ayaye ni se enye enwaye na amunwa ye ya ye so so aye kuduru ne eguso ne ye enti no se o si igina na ye fa ne chi ye sa ne prapra ye fi papa na mem ye pra ye janse so bani na si amun ya de be ya ni ya nti Yankopon wo bo sa ne ma na de maye no etime fa sa kwa so ye fa kwa bia dane musu eni esan de amagana ni ma no ya na awse Ghana fu ni na ye bu ifu ye ebufu kronkron ifi se ni ya o se ye so no so si sa ne me ho kwan no ono ano de sa de ne edi ahemfo ene amanyofo ene abanin mpanimfo a nka wo mo kura na wo so mo bo Ghana fo no ye ho ban efi sa wo mo ye sa ne me ho no wo mo sa ye enti ede be kwan ye be fa so a sa fu ni ya bitima ka se mpanimfo bia wo mo wo kwa wo mo hwe ma sa ne me ekoso no wo mo ye mpanimfo papa ede se ye mo mo tena so kura ye mo ekro ye mfo kura wo ho na wo mo ye bi mo wo hwe ma amanfo bi eye sa ne me wo mo eye so wo mo ye mpanimfo papa so mo nyina so tena se ne nyina ne se ka ne me ya ekosi Ghana fo na ya yenso ye hwe han dodo kuro na ye wo so no ene ba bi aye wo ne ye ho no ne bi ni panyi ni yensa nai anasi dubi hye yenso nyina ye ti ho ne ye hwe ade nti ne ma kwan e ma ne ye sa
ya yes na penina wo krum ho kura so ye hin so na ye MP so na ye kwanyo ni na ko no ne ka kire o mo se ye mpesa subai enwo ye mpotem ga se ya o hin no ko na se sa MP no ko na se ni pa no ko e be ni be tumi aye e fi se emra no wo ya fa o no wo tumi se nko hwe sa ni me no wa anye na se ye ya oni bibia obeka nti je se ni ya yesu se ya na ko no ya ye tempo timi ho ye tibro no so no ye wo sa constituency ye wo sa man mu no ne ma na wo mo eye no se ye mpa ade nti ye hwe ma ebiru mu ni pakakre bi efe ye nso nyina ne ye hwe aban na se bi wo free so ho no mra e me ye sa ne me mfa mai ade nti da ya ye ntimi nsore enti ya sa ne ma nti se ne ye kan je Ghana fo na wo mo e ko no switch ye ti ho na ye nsu e de ye kwaye ne ye se no ye nsore entia no bi obeye sa bi ano ye mra se ye chi no ye de no koma police fo obi obeye sa bi ano awose ye chi no ye de no koma police fo we ayo president ya wada Ghana Catholic Bishop Conference ano Most Reverend Matthew Akwasi Jemfi ene sade wono kase yenche de ne ho wom bia nkoma police fo no Ghana Federation of Labour wo mo de se yewura Samuel Abuginapo wono na yeso afo hwe ye kwaye ne agudi ahodo ho nsam so na wone nsantwerofo hia ya na agya wo mutie se wo besi bibia magana fo akoma to won yam no wo ka che bampani se we de wo mi article 31 Ghana Constitution mu state of emergency te se de ekun asie ene wo mo se ene na papa no wono ankasa kura no adwuma wo yo no wonte ase na ni dibre kura no wonim ne yeso de yo enti wonfa na adwuma nto na ansa na no asema pani kan yenti a federation no e kasa wo ho no yenti bimra by saying that the comments and interventions of TUC, UTAC, professional bodies, unions, journalists and Ghanaians are not to be dismissed. That's why I think we should begin from. We should listen to them, and those are views that they have analyzed and put forward, and I intend to engage various professional bodies, including TUCs, and I believe through that we may be able to polish our policy and our approach in dealing with this matter, and we will do so. Now, forest reserves, small-scale mining is not permitted in forest reserves. So the question about illegal small-scale mining in forest reserves, I think it is more about small-scale mining in forest reserves. The law only permits large-scale mining in forest reserves, like Chiranos mining, like Newmont. The law doesn't permit small-scale mining. I've heard it multiple times. Ban small-scale mining in forest reserves. It's already banned. And I've heard even the airline, which was sponsored by EPA, the Ministry of Environment, and so on and so forth. That, whatever legal architecture it is, cannot permit small-scale mining in forests. So that is catered for. And then the prosecution, I already talked about the prosecution and the account the Attorney General gave at the Ghana Association of the number of people who have been prosecuted, the number of people who are undergoing prosecution. Establish special courts for illegal mining offenders. I will not frown against that. If the Chief Justice finds it necessary to do so, why not? That will all be part of our collective effort at the eno yewura Abuginapo nsem a wode tuudwa na ahwese de wo ma ye hote Jericho afasuo no a eno ya asase pa na wo modi diewura asiesa no na no na twotwofo pani edema Ghana Federation of Labour yewura kumsin edi tudwa chese no kwasem ni se papa ne kasa asem we dia na chese dibre na ekuta no nokora no sabi wo hunu adwuma no se de nani so te ne se de wo se wo ye no enti wo mo de ka ne prenye premfa se wo mfa na adwuma nto esanse de ekwe de se sa pa de na wo da so ye minister no wo mu hu de ntia dibre ne kura no. I think clearly the minister appears to be ill-equipped, ill-informed, or perhaps pretending not to understand the gravity and the magnitude of the issues that we have recounted and enumerated. For him to even describe the call for the president to activate Article 31, which is a state of emergency, and describe it as draconian is very pathetic and smacks of a deliberate act to destroy the
the very water bodies that protect and that gives us life. What is more draconian than having tomatoes in the market, which is poison? What is more draconian than having cassava, plantain in the market, which is poison? I want him to answer this question. There is nothing draconian compared to the state of our water body. Clearly, we all understand that where we stand today is a state of emergency. Why? Because the Constitution itself provides where there are circumstances which occasion the deprivation of the essentials of life by some individual, the president must quickly, swiftly activate Article 31. Is the minister saying that he doesn't understand this language? Is he bereft of the content of the Constitution? Does he not understand that these are very dangerous, cataclysmic times? Is he saying that we are not in difficult times? So to describe this as draconian for me is quite unfortunate. And he has to even decide if the forest we expect the president to activate Article 31 because the conditions and the circumstances for which that must be activated is right. There is no negotiations about that. There will be litany of protests, strike, demonstrations that will halt the economy. That's it. Because our life depends. This is our life. This is an essential battle. This is a battle that must determine whether or not we have chosen the path of life or death. And I believe you and I want to live. And no, Yura Kenneth Kumsin, wano, and Ghana Federation of Labour. One general secretary, na te say or kasa say sabi as I say nyamedia maye ne kwaye ne nso eboy ho ban no na nipa kuma bi etimi akohye mu a wo mo nko aye die nti wono mo se no a entwaye asase ne mo dodode de nyamedia maye pa na se ebe hunu so hwe no ano ana akwakwa boachi bi de yakasai one more motor from Agudi one in Kumemo Small Scale Miners Association. One more chassis a what two anamobi. Now Sana Mona one more to one more power task force a what be a woman and now my Ghana Yensu and Sua would draw so no more set. Yen yanum be a munam quetikwa so I say yenshu. Woman the galam says son one. Ye but me to a seer a woman. And I man cran so. And a potamon one more chassis dear free na ya man so. Nana panipaya or board dom chet dom. Adama Small Scale Miners Association ya wo mai mu akwakwa twetwe nkomo yero akwadua obanye kase mo ha o meje oso me ma mo ni adwuma nso ye adwuma dase ya tese mo te tax force bi a ana makwa yensu ahodo so titiru ne mankran so ya mo di dwuma na we no aposifo dom kam ho ana mo ya sa de na kasa te sa ya kasa kire mu kakra. Yo, madam, se pa so ma isa akwanyan. E wo fidi kese so se encheche edumani. Aye no kure. Some kasa ade beche. Efri se small scale man na ye nkrofobia ya mo lances. So mo ye amonya aduma. Se de nkrofobia na ye large scale lances no. Sa na de maye. Na edura bibia na nkrofoko bi ayo mo wadwen se o mese ye aduma no. E de go small scale man na ni ma se. Nyamianim tama ye ba ne ba yi na sabe ye hye fidie no ye ne ba trans dala we bre say enye ye ne a na emum eye krofoko bi a omnam ensuo no kwa no sokoti kwa so nam nsuo no so ensuo no hye etinye ye ne a ema aban ma ye task force no ye ti ema onabo dinapo mreku dika omuma ye say ene sa na te dia na ebe ya ma omahu dia ye ko eastern region ye chebi sebi hine ene recognize ye kasa ne waba hadia ya temo feso monya djuma wa hasi ntina ye tumi ne police bambo no enyina no ne gina ehonko a eti emaye ye ma nsuo no he delegate na gafi bidia mu a omunyina kyerese wata na wo sebi no kyerese omo se ye nsuo omo so na nyina ye de ate because e de na de tin so nani ye de abo moto so a enam so no so obi ya adwuma kwa ewo esoro asase so asoro a na se trebe nsuo ni mu a once a wonnam nsuo nso de bo se we ne nsuo we ne fi ha de ebo we no aposifo kam ho na ama mutu ana mo we no na eno na meka ni na ba se we aposifo kan ho okay ye ya heda ko choice organizer de obi aka se ma na adwuma no enya de se eso ani because you say church on Ghana phone nyina meka se enya yen na ye say nsuo no enya yen ne ye adwuma bone
Demum if Argentina yema nsuo yema last say obi anko yadwuma nsuo so hwe ye nyina adwuma boni obi am last plan o yadwuma boni but obi a woni last no who dey different from the last plan e bia ye to last plan wadaro maboa me kakra abro mokọ ye no munya bi mo che wo mo na wo mo che wo ye timienu ena wo ka de onto so ma hon no mo dwane e ma mo fidie so ye say bi etre say we fidie we kan fa we aba no ne bo hera nya den o mo to siso a o kura 20,000 pe on de siso no so na wo yi so ho na so so no na wa hwe say ye nyina nya nsem no ye hwe say ye all ye adwuma wa titiri 100 meters away from the river and so ne betra be bo we say enso we mu no any do no ade siso na kasa mu ye no why na o say turu so sa Nimi enu nyina ho na ka nimi enu nyina no wadar ma yo ti anya nimi enu nyina tie ye kro ha nyina aha na Rwanda o radio presenter bi ko kan ko ensefun bi a ma wudie ba Rwanda mem yan kasa radio station bi o ma mu nyina ye ngu no ye sani tie fofo ba e be chete se de bi sakata so be sare den aye ba wo classes na ye waduma wo classes omo sensu no classes na and the question ena mamika sembio entre ite ye ni abre no ye wo mem ha 2020 amaneko bi nan enenam ene nyina mfa nenam e se mo fra na omo ye sa adwuma na kutupa se munya adwuma na de ba e be mo ye adwuma mo tie o on fa no sa wi a ba se sensu eti ene ipese ka mo den mo amo ye sentrofo no mo fra manyofo no nyina mo pesa mo etu franka tu franka ma amanyoko ni nyina no am fa akoya kodi se obi afa ne san krata ase obi anyina fidie kete so no kate se wono de oba on so sansan fo no so because ebi di active mb eto omo bo se kura kutupa no mo se no e fa ho ha no wi na o be kan kutu agumani yo e ti sa de ne ye so ye de ye ni aba bia ni asem ba wo a woni nam 2020 bisi on nyina ye video e by mo tete omo dia omo beboa ayi ene ya no me kata kata yi so mo tia mo nya sotofo wo so me ba be yi galam se fo ina free every na wo yi ba na wo se yi da ba omo me beboa mi o nipa me no a mo che wo mo no e se mo de o makoma aposifo wo ye de wa police fo omo nya Ghana fo omo ya omo amafra fo santima tem ha sei obi ani ho a odim so mo jare me kwa kudi am so mo jare and even though mama to ade bi ensuo so anya adibabia etu efum agudie Ghana mamra nyina wo go ha ensuo mu ni wa ye be ma so fatu agudie and even though kwa enti ye hwe ni sei ye kuo bi dia basa ba bia o ma ye ensuo no asa ya koduru no enye ye ensuo nko ye kwa abretuo ni nyina na hyase asai enti sanke betumi anka ye fa so kora nto so ne ye mba ne kora kopam sai ye benya hyehye ye pa ebaboa na ne wutu gala no ehu se anase mpo wo tu foma gudie no a ye hu se wo de ne nkrata da ho de wo ye no no anse ye nsu anase ye kwa ebretuo wona safo no ye adwene sanke nei de nka ye ntwa bibia so ana yo me no mo nya age ba ko ene nya no ya ge tsna efri se ye nyina tamo esentrofo kora munim se ko bronya bre na se nkwanhia be kwa so munim se bronya bre kwa hia be kwa so nti mo se kwa so bre ena mo de babe ma omanfo nyina se kwa mu wa speed guy why say jare na bronya ye di twam di amonye kwa so brebe if e season bi ena me tell say sisane de ye nyina kwa ye de kuku aban no say say no o say man na fa ne serious ni sise ye papa e say wo na ho na say o ye minor ye wo ye minor okay wadaro ma ya brani nti ye ne say sasia no mankranso nko na mode so ana wona mode ahyase afra bi abrepam no mo ba sa ko ba foforo kan ho ye fa man kan so nko ana m ka tell say no a small scale mining me Asante region me organizer no okay me kwaje nkata free ekwa police for nsem ebom chidom edom nam so ma ye hu say sanko fokuro we enye small scale mining etibade ni nyina kwa ban da ban hwe na sanko fokuro we no ye yi wo kwa asa na wa small scale mining mu no se wo obi panye o se wo ye gbaboni a ya sa se wo mo wo sa gye bia no se wo so ano no anso ano amfira no a wo tu ko wie etire
no krana wo be ka sa asem ache dodo fi se wo mo sha se wo mo ma ya se mudin no ache wo na odo you me that pass up some question we Ghana mran me auto me ko me say me ko fa police for e yen krata to so se kwa kudu a small scale money organizer or say sense you ha say e kwa koye akoto am so sa ene e de ma me nemum ye pese enka said the party for no eye adie dan identity sense we ebe say ya also mo nyina ba o mo pri amanyoku na mo pri nyina no o mo mra na mo fa bela na mo didie ni mo nyina mra na mo nyina so apna mu nsai ma ye nyina ye hu se amen me ma won say ensuo ganam say free demom se bininam na so mo ese kutupa na say to ba ma me na me ba ma say ensuo dia enye ye and to me ka tell say ye petumi no nyina Ghana fo nyina o say efe nei aye koi ensuo so kuo illegal mining no bibia omo ye de nyina say small scale mining sa etimi mi dru ba bia na nkraso me dru a efi ko bru ha o police for there eba me tidom na me fight omo apanye ka se mbia no wase no branu sa kun ya fe ne ya hyase araba sa ba won che biem ye bo pruma no wa bie ye wai me that pa me biododo because one ma kwanya I dey kan say okay abusha wai aye organizer ya wada small scale miners association wa mon krabata ya wasantemantemu oro kwaku dua ene adwumayefo wo Ghana nyina nyansa ntwerofo nko ene small scale miners na police na woni abre na organized labor ene trade union congress nso aka won ho se nyame ampata wo de ama aban ne kosi bosumi ya wiye se saa na nso no bekoso aye na ani ante na fe ye kwa ibrentu no so wom etu agudie no ye mfa mra kwan so a wo de won krata won nade ne won bibia begu a wo nkwa adwuma enye se bia won sika bi na ate akam de ntia wo mo ka no pani a woni amansan di nkuta ho edema adwumakue ma me na ayele adafio sa kire wo kire mu sei ede kire na ya ti ogan mu ne hu se gala mu sei ne bi kuye ebi kuye china ntino my force there be ebusiafo na ewo tete nyai a eyi sagalam sei ne ekoso wo Ghana ha ntino so licenses ana se eyi abai ni ntini enhwese adwuma yemiya na me esi jai kura le hu toyen isan say your water bodies ni especially eyi buga ne eyi a yetu water reserve any forest reserve say you jai isan say ibikuyen mo radio so na mo na de bia mo bodo eni na yehu ete afiese de ekoso wo cool ni say amanfo to ena say eastern region only say wo nyansi ena say amanfo ewu ena de hakura ni say yetu gold wo water bodies ni no emi ko eyi wo oboase 2 weeks ago eba no konongo kwa ho ni konongo kwa ho na konongo kwa ho ni wo ma ede eyi roofing sheet etwakwado na no kona ye ko na tamse e ko te dibe ni a eyi land ni so fa no eyi na e ba ni twi ni ko ni fe na eyi ensio na e wo ho no e na mo twa ho e na wo mu tugo na ensio ni kala ni you know amanfo wo eyi sa ga obu tutu no ku ye se ye pese ye tena ho na ye nkwa na ye Ghana all around the world. Ye Nico, we are not at war. If you are poison your water body, ye tena ho ye shahani ye shewo hatire. Ye ntimo tena ho. So ebi mo beta aban there so say ye the organized labor team is there canon you know. If you say aban hwe, eno amete say minister wo de bibia be tuja. Ye tikrom ana aban e form task force. E ko wi ase task force no. Oh, so say. Intino ye tena ho ye shahani. Ghana for you say aban na ayele sachre ono nani amansan di nkita ho edema adwumayefo nkabo muko trade union congress na atese wo kasa e wo galamsey no hono Ghana Integrity Initiative wo so de o manu ato afoma godie ne tuo ya ya tuo ama ne yenso wonso ne yakwa bretu ahase a esen ho na won mo kire mo sa anai awoman no ye ne ya ankoso na ya hwa so se de asotwe mapa begu akwan mu no ana ma Ghana awewe seyi na so nyina mu no nka chikura se yeto na mopa
na ya hwese yɛbɛtwe aba de ahwɛ saa de no a ɛkɔ so amfa ho no ania na tebia ne bɔbrɛ sɛ ne yɛsitie wɔ to galamsey nko ade a yɛbɛma mara no na die de a kabɛboa paa ama Ghana no yɛtumi asan so agyina na so biem na panyipa ya wodi ekoya ni mu na sɛ employer executive director Mame Mary Ada ana ne nsɛmtwerɛfoɔ ɛkasa yɛ ya wɔsra ban ne amanyɔko nkae nyinaa sɛ wɔanya baakɔfoɔ adwuma yɛn nyinaa yɛnka yɛ ho mmom na yɛhɔ sɛ ne yɛkɔ no yɛbɛpɛ ne pomasibre. So the issue of campaign financing, because as we speak, as I indicated earlier as well, we have seen that our democracy is suffering. It is not those who are well-resourced, endowed, interested in serving the nation who are serving, but those who rather have money. And when we talk about people having money and being able to serve, then it means women, the young people who are energetic and very vociferous do not get this space. Also, it means that when it comes to issues around how to get the money to engage, people are not bothered about integrity. And so we have issues around serious and organized crime permeating the space of our democracy. You see galamsey happening, and because the states or those who are in the space governing us are not able to speak to these issues because they are resourced through some of these data sources. We see fraud itself in real estate and others permeating the space because of the same thing. So it is increasingly become apparent that we need to have a regime that regulates our campaigning, that also regulates how we get money into our politics. I was so worried, executive director, Yawada, Ghana Integrity Initiative, and no, Mame Mary Ada, and what you say, woman, you come, Mammy Cabin, one casan, where better partner, yade, ya was say, ye pedro at the manual. Was I cassa, Bill, said it was a cassa, ye come can be a yareno, we cassa megalam say me by me to us here, no being swaka, say, Mamma crying, I'm a moyo, now my yenya, some fast war, no more deep petcher, no near one day. Ninian come for no, one day when you pray and you pray and fast, and you do a batwa. Kwaya ombefa so pa di sike wurem ansa na mpo da na duru so ama yakwa kogina daka mu se yekoto aba no na utwa wani na ahwe amanyoko ahodo no wo primary sekura ebeka sa no yenkumam enya nuru secondary na duru tertiary no wonua enya asamo sika wo pompi wurem no esoso eba ne sa na wonim de utiri edibo apa nenso kapere ni ho a eden se obetimi akobie na afia bato no womo fi womo ani te so okode ade ani bi ade ahwem firi soro akwakosi ase se de be ni fi ni nkekan bi amam na kyena ye de akwakoshe biribi. So many of these are the challenges we see. We've also seen vote buying increase. We've seen a lot of abuses of state resources by incumbent governments and incumbent members of parliament. So in response to these challenges, the Ghana Integrity Initiative Consortium is put together the projects, and it's intended to monitor campaign spending, track the abuse of incumbency, and document instances of vote buying during the 2024 presidential and parliamentary elections. And we are assured that this would go out there, that the people of Ghana should be aware that the Ghana Integrity Initiative and its partners, the CDD and GACC, are out there monitoring in over 100 constituencies. Mame Mary Awele Ada wano ena GII no we executive director na ate se wokasa efa kwan ofa so a wono moto aba ansana mpo wo mabe mpanimfo no onmonya for Frank adusipo ko ya ban ka chepanyini yo wo esona for south mansini mu na apanye parody aso akwa fom yi a wahyase a wodi juma ewo ne mansini mu wo kyeremo se dwumadie ya wato ne di se integrated rural development project eno mu no wahyase ye nei wo sisi suku adan ahodo bibi so ya yaresabea edwa ane boho sa hodo a ebebo ama ne mansini wankasa wo manfo no atumi anya dodode ya ban no ekyekye ne bi na ebra wo koduru kukuom na wodi asoko bo fom se won sha CNC 6 unit classroom block no eno wodi tu dwa ekere se we na ni so ade hu na so pa na anton kwapem so be fra konya so de no onim se mpontunwuma dodo no a na wa sha se we are Sompa
ni aso bi area na ho di area ji so free ha ko 1000 acre na so to so kudu wa na kam obedu sankore no na di business ba nyame adom ye de clinic be ma sa problem ni na so aye dey atwa wo sentence so ai kura twa ho asia no se bi obi area obetini abaha abeji aya wo tini se ya de bebo mo pa okọ obokuma ni mse mambu da na quality school da na ban pa me ana me ya ban no se bi oji tuma ye di ma nti da wo be hia se bi si dan kama de ama wo na enkra no se bi enya baby party na okọ aji kroma ban na di PSC school da ho akyerɛkyerɛ fon baby o mo bɛda akyerɛ nkra na de na no de nti na ho nti teachers quarters de amomo ho nti ni nyina ya de a ɛbɛbɔ kyerɛ nso ɛbɛkɔ adwuma ka ase ɔn so ye si school dan ni bi amomo na afin so anwea mo so ɛyɛ nurses quarters ye si amomo so kyerɛ nso ɛbɛkɔ ne de aso I was away I by crutch panyin no wachi no ya na ade hye bi nso ɛkasae even poso ya nyama ye enfoka enko no ho a enko ofa aheya no wakwa akwo ina impo nso kra no ebeboa e ama se ye ho dodo ye nya ye enfoka enfa nko far away ye fa aheya ne ayede yakọ hu ye doctor ne ye ho ayede atoyin enti mi gidi se enfa so a ebetimi enya wo ebino no e ye brepa bu okra waka hu se sankore ekwan yi nye unukura no na defe bla wa bre no emu so be pray sene enso asempa na ye e ba benya clinic ni bi ye de e wa clinic ni de mo ombe ye clinic ni de maya de ho beto e even though anajo kura asem anajo se ohudu do na se unya ba bi nkwa ukoke no kudo insurance ko nkwa ubenya dro a oben ma ho be ye de mo beto nti me jiri se clinic na mo de bre o ha ne de omunya de be ye clinic ni nkwa wa ha de a ye ho beto ye du sankwa ne ye wuo bi a na wa ye de nyina no ye de omukọ me adom na clinic ba de amekwe me kwa kwasase ye be na mfaso aboatia ka obi ye yakuafo obi ko nwiro no wo ka no kora disi ye de ne ko sankore ekwan su nya tinyame anya adom a no wa ye de no wa free warrior suna for south man sinimo ade hye bi ne te one mon kana 21st clinic ya kan for de ama wo se wo se ataka ya de no fakọ no mo na dokotafo enhwe woma ben papa panya asem keto ma na wadwuma ho tenti no wabiebie branches na wodo pi no a wose obakoma se a wo hwe overseas junction wobaya for radio wabo se obahu won mo cancel quarters court junction ankran wo do market sunwane nkwaza ana tachiman yade ba na ha wode na tete wode wuti na nan wonse do amene woda na wo sorry for kata so na dan wo su ani adwendwene nko a ko 21st na one man show 0540 311 0540311311 express group na di wo tu kwan wo se hwen na opese wo ko sua de wo kwa ye adwuma anase mpo to yi bi na opese wo ko holidays wo ko kodia express Canada US UK Holland ne de akaka ho de wo kwa ma ho ato kuma se wo safo leba run about enkran wo be ho won mo kaneshi first light 0249 000448 0249 000448 OCP Ghana Limited ya de OCP fertilizer saba ayamakuafo pa we wo no ba no fagu ase na twabre ndo watimi atwa do so ama ho ato ya OCP NPK 15 afeye wa 10 so ho mo bia no okona aka de odua no ma kire de gusua ebeboa wo 0555 9094370 0555909437 cloud internet ya kan for dia ma se abusua kwa na wo internet won sensem wono one more Wi-Fi na wope CCTV camera digital security locks web hosting air cloud or top high I want to love FM din hwani mu friend was 0202 699110 0202 699110 afa through Herbal Center yani ade adu pa ba dwama so wo sesida yo yakoko anasa yam tim na abaso so a through co capsules chase na kokwale na keba Don Herba Miss Chinia Pedank and afre 0546
107 107 05 46 107 107 Mizo ana 5G so na ye comfort yama wo se kone kotobi nyame adomo anche wo kena eye fiada memenda kwasiada na abusua word engagement outdoor na yi ahodo no na ye kobi eno nti no wohia se obenya Mizo ana 5G wase na atumi aboa wo waye fro no ba ye kama obi ya meka se wokono mo drink na ya mutuo da bida 0246270221 0246270221 abuso enyina we so ni na ho ya pa na akachi no edebeto so 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a woma gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia womu ho 0540 311 311 0540 311 311 That's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Brakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hieye pa enye brakasa nko nuaba ne haban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye brakasa powder brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya brakasa powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 1514 brakasa powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu emu agiatum hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so kwa brochu Kwaku, afeina mebeko. Menkrata krani. Hey, eni me ma connection ma for den kofo sika aduane ne wanya otu adidi musa no. Oh, Express Group adarumenti akwanto ayefo. Opese otu kwan kosua de a Express Group do be call mine be to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour na se visiting so a Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo amopese mo tu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafo Labor roundabout Accra so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From more mature for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris Beef's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris Beef's Chicken. Fresh,
tasty, delicious. Boris Beef Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris Beef Chicken. It's halal, so everybody can enjoy wherever you are. Call Boris Beef Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris Beef Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Sompa TV, Emma Aketiapa. Okre Sompa TV market yapa yama yahwefo ne atiefo nyina kwaba da we kase yeboso na epie mu se kura efre ho se awutu okwampa ebinom akwakotwa electricity wo mo nkane anum ama se jana wo mo de hye ya nsa na edundum ewie nhoma na aseso ate makuroma ne ka se electricity fo kura no wo mo nsi ho na kampese ehu se yo mo na abeye sa na asa akromfo nti wo mo abete ampani ampa ne nuane ampa wo maso bi mu paachi na yanko ereka na ho ne enkobusa se na woni no wo furu po na kwati bibi wo soro ana se de na wo pe eja nan ma hai mejeso afam dada na de wotare dua no ho no wo fo akwa waya ana se na dwuma pa ne sei afam medase na medwedru ewutu okwampa ya eno ewutu Senya West district in Mantemo Hanom na Abantia otare sapo no ho no enye se ofro na mum no nensa na apa ana nani abo ade a nensa keka no na competition amode obi kan se opebi ewo ewutu ho no na ohia na wasan esanfo no ano no na betia mu ade a ewutu okwampa kurom ho no ade a mante kwanu bi ekotweja edeto high tension pole eno ewo kurom ho no saso ntino ema ekuro ho nyina monkane anyina edundum yi ma ene no na ekuro mo mada esumu be se bosumu ni no economy ensa so na eno ana ade a ahoma ewo ho no ma eno ye nyina ahoden no ne homa ewo ho no no omofre electric ECD for so omonhwe na omamehwe saa dwumedi na anate oha na ato high tension no ntine se also omokra high tension no ne cables no na enyume bi omobeda asori bia no na ade a nhoma no nyina mahoden nhoma no na nkofo twen na omotwe sa asontiama emebunu na omokrumo no na yete dabi also omohwe na omokomtri pam ho na omo ehwe na omokom ho eboa na enyumere bi omonyen sa high tension honom na eho nhoma no enka ankopin se ECD fo mra honom na efe nhoma no omanya bi etimi dia ye adwuma mom ntia no eho nyen omonyen no ana abrantie ya enei yensa kan ne dinemu no mrepem no posifo ahye yebose ombema yensa kan ne din no ohwe ya yese okukọ pie mu omuba na ese ahoma no dodo na ekura na ese ode igane ne omudi ni mutia omo esuo ni ehwe ya enei no ene nso bo a ose bo onye se pete so omude omonta ke kan fine ma ese bibia no ho baba ni ye panti no ubisa ya fam dada edua na osen ho no mebunu na omo kromo no wo hwe ebufuhyewa na ekrom eno ho ana omo de kyekere ne bo edua ni nti no se dodo na yenhye no yenkum no yenye ni sei na se dodo na no se nkomu ja na kwan se ne de mebunu no bi omo ho no mo ye se de omo ntimi ja na kwan sa o so mo na hello afam na ohwe abamu ya oye kuroba afe mpabo ehye no na asa de light for the furu pole bi na ehye no oye electricity ni ana onye electrician na mo obi kan ese edwuma bi an ho aka de nti edwuma na ono no sia ye kro no bono ho aka de ne bi ene electricity for enyoma omuno efu edua no ese na edwuma na ho aka de ne bi no nti na ese ohwe na okokọ pesa anyoma ni nyina nti bi sa ya edwuma no ho aka de ibi no enye se bi oye electrician bi so we see electrician and we jai that there and they afi na police for be you hospital nemo no oye kuroba ya oti kuromu ho no mo a se omo ye dom na we no omo no na miensa memu amiensa nti we no ye se no ho anya ha we na omo nsa pae na na se ni no omo dwane no
omu jani jano honom na ese hono no ekokai na wohwe be ma enim ene na budget se enim deja na ese onam kwan ho a obi be ka se man do na be ka so mo spec ha be ma kama na wohwe ne na ese krono ana odi esi ne so na ese are ho ne no omu de omu sare kan no na ese na wa yemre nti apolice for buy no mo he itebiri no di kokopie mu e wa hospital ne no wa hwe eje no ho yare ha omu kire mu omu wi a na omahwe edi na akakugina emra no ntimi nya so bisa ya wutu okwampa abrante a yesi ne nfie no ebe so be ediasa mienu mu hono no akakugya electrical cable sende no timemfo abono man ne aposifo abeso mu omohwe na omodinasem ene na mujamono pa te se ya wo pagya ni ti hwe soro se bra ombo Kristo asenu mu a wo ye tes finish o saaba mu ano moto no odua no ho ana se no odwane na mo so no no omo eyi cables ni nyina ewia ese ekuro omo a omo de kono bi kan ese bio cable o papa enye cable factory ana wan so se bio cable si unso ni ho factory nti se cable no esen ho a na he na ode ko unso a onye ECG staff bia na simple ye ECG staff a ahomache se bio wadwuma ne sen e wo ho no mo a ahomache ni mu ana so ye ECG adwuma ye ni mpo aba be ye adwuma nti na se ko no ana oba ene no mnensa pa me ni aba ebro ene o hwese ni mesi aya kama na ni nyina ebro nti no ho bro ene ho eye aspect da ana ene akọ mu wo wutu okwampa yo eja na ikoso afo ani di akire na sabre monya ba ako achi no wono ma aka minim so obebo wom din na fe ba bia wo mo de kọ bre asem ye besan ba won chen bio medasi eno yewura anan na dama na enkomo nyina yekoku huni efiri awutu okwampa ya esei abamu ye ne kwan apa ama wo maso ne panchi abusoye to so sanchofo hyemude bia koso ewo wanchi ye wo bono matamu adehye abusua mienu ana afransem chofo ne won mo kasai asofo se ye free ana enkwadua no ye free abusua ana nsem chofo ekasa trose won mote won woni hwo hunu se owrobi efro no se kwaku abrefa adamwa papa no wancha kura won ba besi ne hene ewo wanchi no waye wanchi manhene na adehye abusua mienu oka na National House of Chiefs na won matena konya badwa ye wo mayi mu ane national security won maso ate se owura no na nanom mpe no abusua no mienu no waye dehye ewo wanchi no won momfo so kura sasa ahensie no ebekoso anam sa ye so nti no womo sere na nanom sa bibi sa ba bedru wo manimu a ane de no obo kwa se womo ntwentwen so ansana asemfoforo bi apie ade afrachiri na ebron sanchofo hyemode na ekoso no na nakosi apia buzia junior wonna gina adehye abusua mienu entem ya wakasa ye sei eno senensem 2019 na wanchi akonya ebeto ho adehyefo miensa na okrom ha eho abakosom so waka akyame hina okrom ha ka se mo ba akire ya bia ni buku bi abakwa bi akasa akyerew enti adehyikan no nyina so de omunsa koi ya o ma tehwe ya wo ho a wo se mapagya menana o masaso ma wasai wana tibida wo ye hene eno sunti abusua miensa no ya o ma beka ho no enyina ase da bi etiamra it's a Constitution of Ghana. It's a Chieftaincy Act 2007-59. But here the Omakaya, one must say, ye nimni power when chihine no, and Tino Yasramu, won't come home injunction ye because policy diaba since 30th March 2022 say akonya da ho na obi ani ho a eno kra na apply that say obi akonya nso da nananom mpesa sense guo apo ne ade enti nipa no onya ohene o koye amamre se akonya ne na ho koye amamre. They were very specific and clear in unambiguous terms. See any injunction no gazette the akira ne say your constitution be your hina ya nominate no obi ohene o say nominate you ya select you ya do see we are na ya publish your friend bulletin nipa mouse one who ya say nominate no National House of Chiefs aka asema ye ni ya ye muaye no wontimi nya ho se ye dia ma onya yi enti wotu hene odi asase ofe uni satumi because ye wonya ohene National House of Chiefs ye nim nipa o hene o wanchi ye yi injunction no ba ye nya decide ye dia make cases ni say coronation e ba so ni dia koso nyina no
ɛyɛ suban bi wɔ nipa binom ho patapa ahenie saa deɛ di hene yɛde amammerɛ de di hene yɛde mmara de di hene it has to stop and wanchifoɔ sɔfoɔ asefoɔ ne nkɔdoɔ no se ɛnɛ ne nyinaa stop pɛ awusua no kyerɛ no no ɛyɛ adehyɛ abusua yɛ a ɛwɔ wanchi sɔfoɔ se yɛ firi ana nkɔdoa no panyin yɛ ɔkasa de ma abusua mmienu na nakosi apia abusia junior ɛne yɛte ne nkan ɛno so ne yɛgyina na awie pramotobrɛ kaseɛ no yɛde wapem akenkanfo a wote yɛnkan wie yɛgya pia apam dada yɛ ne yɛaba mene wɔbaapa akosia agye wakɔdeɛ boaten ase dɛ akɔdeɛ amakoko Veronica Jando ya Grace afei akosia somoa Reverend Michael Buzi Happy ane yɛnsɛmfo panyin wura asante yɛboa Benedict yɛdamu nyinaa mo ase na ɛnɛ yɛ ɔbaapa adoma ɛnɛ yɛ wawoda oyɛ nurse ni